Petrinji Bilo polje, tamo je Korenica. Tamo iza tih brda bi trebali dojiti, ne? Je. Cesta ide tamo preko ovog brda prema Lapcu. Znači tu ima od Farkašnića gore cestu. Tamo na brdu gore. Kad dolazimo gore u šumu malo. Cesta zavija na desno. Lijepa dolina. Ali to zato gdje ide kamion iza mene da ja sad Grajf. Kaj? Vrt, Šiling, Farkašić. I sad malo uzbrdo, serpentine, malo zavoji. To bi mogu malo. Tamo je gore serpentina, znači jel? Sad serpentina. Yes. Prvo. I onda drugo za njom. Tako je. To su malo zavojići. Malo sjećemo zavoje. Ajde. Vidi ovo. Čak i gusti promet.
za nas. Znači, ovo je cesta Bilopolje, Dnopolje, Lapac. Ide kamionček. Ovo je gust promet za ovu cestu. A, to je onaj U dio puta. To je sad ovo ravno. Da, sad je ravno štrafta. Poslije te štrafte. Poslije te ravne štrafte je blizu naše skretanje. Borova šuma okolo. Super peticu, super četvrticu, a tu je i zlatna kuglica koja udvostručuje dobitke. Super sedmica je 28 milijuna I sad je skoro naše skretanje. Evo naše skretanje. Znači to piše neka oznaka. Lovište. I tu pogledat kroz prozor, da je kroz prozor malo da se vidi cesta. Znači na cesti od Bilopolja prema Lapcu. Tu se skreće, to je od Bilopolja 13 km do davde. Znači, ovo je iz pravca, kontrapravca od Lapca preko istog tog brda prema Bilopolju. Znači, Lapac, Dnopolje, Bilopolje. Evo Emir čeka. Evo naše skretanje. Za pojedine kupovine koje smo dogledne primjere htjele i predstaviti, biskupu se Ko je zamjerao tu parkirao tako neodgovorno? religiozno slikarstvo, ali mora se znati da je tada takvo religiozno slikarstvo predrenesansnog vremena na antikvarnim Neka riječka. zastupljeno u velikom Tablica. Jao. Ček, ne budete si pusao ovoga, ne znam. Krešo Hrvatska.
krenuti ide ovak put. Šumski put lijevo desno, ne, tu idemo ravno, ne. Evo to je križanje šumskog puta. YouTube će mi izrezati ovo, ako ništa. Znači ovo je prvo križanje šumskog puta, tu idemo ravno. Sad vidim u retrovizoru, je li on za nama? Vidim ja. Možda medvjede vidimo. Možda. Možda su u šumi. Možda. Ko je stavila je famozno. Desno. Desno. Bravo. S lijeve strane.
beautiful. To drzewo na chwili. Poi sunce ide prema svima. Slikove. Baš je sunce prema svima. Zaobilazimo brodu po južnom obronku. Sljedeće govori križanje, tu ćemo mi lijevo, ne? Još. Postave okuke, negdje bi trebalo biti ovo križanje. Koja šuma sve više. Kao bukvalno. Sad to lijevo.
tu loša cesta ili kaj. Trebalo biti uzbrzo, poslije bi trebalo biti manje
ljubičasto te granica područja i sad bi skoro trebali ući u područje te prašume. Koji mi rekao, kambre me vragi jebalo se vijeka. Smo mi na gore. Ha, koji nas? Vidite. To je lepše. I sad ste se snimio bili upaljeni. Koljena si mi snimio. Ne, kad si rekao kad ti je lijepo kad se popišeš. Znači, po Đurđi, sad je za koji metar ulaz u tu prašamicu. Od one obuke znači ovo je početak te prašume. Znači ušli smo u zaštićeno područje 052. A Karlovčani su odavde radili, jasno, sa ove tu livadice. Tu je malo proširenje, znači oni su vjerojatno odavde. Neko prije do kraja puteljka, kod to mogu ti šta nađemo ovdje to ili... Sad smo unutar toga. Čeka. Mislim da je to ovo okretište. Pa ne. Mislim da je to ovo okretište, valjda se da... Skoro možeš tu stati, eto. A dobro, napravimo tu. Nema vidio oznake da je minirano, nisam vidio. Ja isto mislim. To je malo trave Hoćete tu? za pijaču ili možda tu malo više... Tu je ovo. Da. A? To mi, da, moglo bi, da. Tu je malo širine za antenu.
Evo ja ću tu dole stati. Evo neka stane. Ili ćemo tamo dole, gledaj, gdje su jabuke. Hotel Bravo 9 Echo, Florida, Japan, QSL. QSL, also 5 and 9. Sierra 58 Alfa Lima, Albert, tu si. Evo došli šumar. Šta jeste vi? Iz šumarije Donji Lapac. Čekaj, kako to radi? Dobro. Ujebo. Malo mi je premali šljem za ovu moju A, obitelj. pa ti je malo. Ali se može narihtati. Ali prva Može. liga je, ne? Što si ti? Otko? Extra Italy, 59. Ovo vam je... Imbe! Pade drvo. Vidi stroja. Šumar. Dečki, mogu ja malo ovak, evo, naravno. Čuješ, da ćeš ti ćeš mene slikati da se ja nigdje Može, Emire, evo samo malo. Ko će se očar guret malo i nek slika da vidi kako to deli. Ja. Ajde skoro nam ne stvari. Ovaj gdje porođe šuma ne raste više. Nema drvo. Ovo su dečki iz Hrvatskih šuma. I raščišćavaju prašumu, znači područje specijalnog rezervata, krenuo. Ja, eto radim pametno. To nešto kopče više da. Niki se sad.
Taksi izvlače drvo. Sljedeća tura. Vidite ste kako ovo čudo dela. A gdje su slušalice? Kako su buke? Aha. Pa ne umijete se baš neći. Tu ja imam kocku. Odi ti naslika dvojicu. Drenovača. Krešovi, dečki šumarije u akciji. Dečki šumarije su nas došli posjetiti. Ne bi tako slikat, mora biti. 200 metara do kog, te došli do kog, kako si na ovdje mogo biti 1000 i... Ajde će biti. 200 sad ste došli ovamo, penjeli se 1300 metara. Jer 1200, koliko 1600, 1200, a ti se mi koliko druga pješen? Ozirno. Evo, dečki šumarije, Krešo radi, a dečki šumarije sa Emirom gledaju zemljovid i minirana područja. Da vidimo na koliko Krešica to časka. Imao sam ja baš vojnu kartu, ali one vojske, sve ovaj dio. Da li je... Svaki putelj. Internet, ja sam mi sve skinuo sa interneta i sve toga kako su vojska, što vojska? Po vojsci svi su bili ovdje. Nakon vojske, onaj koji nije bio zadojen i neko mi dovodio politikom, koji nije bio veliki Srbin, veliki Hrvat, veliki musliman, on ima jednu web stranicu i se oni druže dalje. I onda on kaže, ja sam bio u školi rezervisija u Beogradu, bio i ja isto kao ljudi. Ovaj Jan kaže, bio je u akademiji u Čornomercu, pitaš šta ima na u Čornomercu, bio je Srbin koji je iz Niša, koji više nikad nije dolazio, onda mu se javlja Jan iz Pule, ja sam bio tamo
Jel još uvijek u Zagrebu ima ono, čekamo cijeli ljudi, normalno, nenormalno. Ma ja, ma nemate sad... I hranilište za medvjede i srne, ali u principu, evo dečki iz šumarije su rekli, to je hranilište za medvjede. Navodno jedan veliki, ogromni medvjed je nedavno bio. Bili su lovci iz Njemačke i nisu ga mogli ubiti. Sad da li smiju ili ne smiju, ja to ne znam. Vidjet ćete i stroj jedan s kojim dečki šumarije izvlače debla. Znači evo sad će se lagano krenuti. To vam je taj polukrug, znači specijalni rezervat Drenovača, prašuma. Znači od pola puta između Bijelopolja i Donjeg Lapca ili iz pravca Donjeg Lapca prema Bijelopolju, na pol puta ima jedno raskrižje, makadamsko, i vjerujte mi, pola sata, ako ne i više, smo se vozili lagano, prva, druga brzina, dok nismo došli do ovdje. Ovo vam je kraj, što se tiče ovog dijela ceste. Ima još cesta tu. Ohoho. Inače je ovo zakupljeno. Hrvatske šume su dale u zakup privatniku iz Donjeg Lapca. I ovo dečki su, znači, šumari koji radi za privatnika. Vjerujte mi, imaju jako dobru plaću. Jako dobru plaću. Je opasni i tak dalje. Ovi dečki izvlače samo stabla i režu. Druga ekipa samo pile drva, znači oni baš ruše stablo. Ovi imaju malo manje riskantan posao, dok ovi drugi čak navodno imaju i veću plaću, su mi dečki rekli. U pozadini se vjerovatno čuje. Pa i tamo je tada različite čovječe, ja sam 10 godina. Nisam sasvim u penziji. Ja jesam, ali isto ja isto tako počinu djece žene ručiti. Što ja ne znam nije razlika. Mirovne penzije. Nisam nije dobro. Vjerujem da... 14. Djecu u penziji uvijek nešto I hranilište. Zarađivaš. Krešo, sram te bilo, među hranilište medvjeda si stavio antenu, sram te bilo. I 7. Krešo u akciji. Emir razgovara s dečkima iz šumarije. I do sljedećeg viđenja. Bye bye.